namin sa Initaw, Misamis Oriental together with a lovely, beautiful lady. At mapa. Oh, wapo kayo lang view. Nangungulabot sa sana kayo. Oh. Yeah. Okay. I'm Rikim. Hello. The vlogger we met in Yeah. That is why this is the only Polish that. So he is promoting Uncle Chris Brown. Do follow his YouTube channel, subscribe. Hi, Chris Mao. I am from Paraguay. Josiane reposted. Kiss! Oh, Miss Earth, gwapa kaayo pero Thank you! Mama. I'm sexy and I know it. Hello guys, nata sa Tubahon, Lagindingan, Misamis Oriental. As you can see, no? At my side, left and right. So, daghan kay mangrove. Oh, magandang tingnan, oh. Kita nyo, ang ganda tingnan. Tingnan natin kung wala ako. Oh, ang ganda tingnan. Oh. Diba, pag nandyan ako, ang pangit tignan. Bakit kaya? Yan. Oh, pangit tignan. Ang pangit. Pero pag wala ako, oh, ang ganda. Oh. Thank you! Thank you, Lizard! Thank you, Gobami! Okay guys, nami sa Misamis Oriental. Win will be yan. Kuhaan ni siya. Asa gani sir? Initaw. Initaw, Misamis Oriental together with my girlfriend. So, girlfriend. Girlfriends. Oh, nag-react sila. Grabe. Mga master kayo sila. May pang nagbisaya na lang ko na. Sa muka. Kasabot mo bisaya ba? Wala siya kasabot. Gwapo ko ma'am. Di kaya po ko katunguan ba? Hey! No. No, no. Paras. Uncle Chris Brown. Uncle. Yeah, uncle. In English, uncle. Okay. In Bisaya word, uncle. So he is promoting Uncle Chris Brown. Do follow his YouTube channel, subscribe. Yeah.